Hi, welcome everyone. ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯎꯕꯨꯗꯤ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ. ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯪꯗꯪ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦ ꯇꯣꯞ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯎꯔꯝꯃꯅꯤ. ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯨꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯝꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯁꯥꯕꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯆꯪꯍꯟꯗ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯦꯕ. ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ. ꯃꯤ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦ, ꯃꯣꯏ ꯃꯤ 700ꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯅ, ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯋꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯊꯦꯡꯅꯩ. ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯗꯧꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯌꯦꯡꯉꯣ, ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ. ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯒꯦꯅꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯟꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ, ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ, ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯃꯤꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나, ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ. ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯤꯒꯠꯂꯝꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯒꯠꯂꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯆꯪꯒꯦ ꯄꯥꯏꯒꯦꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯔ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯦꯅ ꯂꯥꯏꯚꯁꯦ ꯊꯥꯖꯔꯛꯄꯅꯦ. ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯀꯩꯀꯩꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤ. ꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ, ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ. ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯁꯥꯕꯜ, Central Security Forces personnel snatching phone from what seems to be a news reporter, recording an commotion in Kanto Sabal. ꯃꯈꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯒꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ, ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ. ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ. ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯐꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ. ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯐꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2-3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯂꯦꯞꯄꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯁꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯗꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ. ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤ. ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ. ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ. ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯉꯣꯡꯉꯣꯡꯒ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯎꯔ ꯂꯩꯔꯦ. ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ. ꯐꯨꯜ ꯚꯤꯎ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ. ꯐꯨꯜ ꯚꯤꯎ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ, ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯆꯥꯅꯤꯅ ꯀꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅ 2 hours ago, Manipur, on July 11, 2026, miscreant torched houses in Kanto Sabal near Lemekong. Security forces barricade roads to stop an advancing mob of 60 people. ꯁꯤ ꯃꯦꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯁꯥꯕꯜ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯅꯦ. ꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯀꯪꯂꯥꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ.
ꯀꯪꯂꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯁꯤ ꯄꯤꯛꯄꯅꯤ ꯎꯔꯝꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯀꯪꯂꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯐꯧꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯂꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯐꯝꯅꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤꯛꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ 3ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ on the first day sigi hujui locally action je kai locally no ai question jine na ni se atai ai thoidokpa yamna political analyst na te aduga yam khangwa mi su na te just simple lai gi ba humble opinion kara ai myam share to ba tani ada live se yem su mi ani hum yeng biri ado comment vision biro wari sana se aduga any keno haitar content interesting oiba natragana discuss toning ba content lai targadi adugi content dum yung minase jail news tasu si video jingi thagal pol thengnare aduga keno gi matang do ai si hai torga thi ko panda thola ga thi bisi ngai di thoaning da pot on Twitter di pothok thosala pane baduna thoaning da pot se thola ga di ngai te si amana ma'am si video si uram do mal leilon by phaida wege mi pha do ngasai maming do kaino gi maming ora pa mai se mo khon ni thola rege si ma gi kaino da Facebook ta gi si video si kakhrabani ko ma gi sida kaino Twitter da thaga laiba si video se kano da ka khrabane Facebook de ka khrabane ma masai Facebook account ri download toroga mo thagalpa video ni se Twitter sida moina haiba police ki Manipur police ki sida yengse ko ayingbi allies mangai Dr. Op Nimkin Chao and Pradip ai maming je ta matam je koina mai tai maming ma maming oi ado ai di hoi sagi kano nupi ahn namna mai macha phagi ba thadok piu kholo na kana to ba video du su thengmudi thengnare adu tar sida palli pose surname yaugde yumna yaugda maming se Manipurda ai any maming ama hai matamda yumna yaugda maming pan maming hai base awai ke su thengna dri hai dar Manipurda de si common way de common way driva pose sida even kano gi Manipur police ki official PS degi thadurakpa marul ji da bokta nga sa yumnak si yaut adu kanda amuksu nakanamda yengwe yar je kano gi wani ko yamna manungi oiba documentation formal oiba poti matang dudi ai khangre adubo yamna common sense de yeng matamda dum koina u yari pose kaino hargadi leiron bai phai haije kano ni hare kuki taba khunni hare ma leiba moi mai lu kai de ne ma koi any attempt lam masada kano gi official pota yang Manipur police ki thagla me some unknown person call it kidnapping or anything. Around 18 people were caught by suspected cookies of whom to some unknown person call it kidnapping or anything. Around 18 people were caught by suspected cookies of whom to were later released while 6 remained captive. I went to meet these people in Makhan village. I was there and Naga MLAs were also with me. 2 survivors, a woman and a child, reported being held at Lailon by Faye, where they recognized 5 alleged abductors, including Pradip and his wife, Tahingbi, as well as providing information about 3 other individuals. They said that they were caught in the nearby village and kept there in the school nearby. After that, they came with the weapons. They took these people. See mamang su see details. Wari liba akoi thena gre. Makha la khragadi asai keno tu thena do mandre. Ado
ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯣꯡꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯍꯦꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯄꯋꯥꯔꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯩꯒ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯅꯩꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯠ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯃꯤ 19 ꯃꯤ 19 ꯑꯦꯕꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯝ 3-4 people ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯕꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯝꯒꯅꯦꯕ 18ꯗꯨ ꯑꯦꯕꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯐꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯖꯣꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯒꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯀꯦꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯧꯅꯕꯅꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯅꯩꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ
United States tꯧꯈ꯭ರೆ Thailand tꯧꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯩꯅꯕꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯡꯀꯛ 3-4ꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯃꯤꯛꯁ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ E10 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ 10% ꯌꯥꯟꯕ E20 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ 20% ꯑꯗꯨ E85 ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯈꯪꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯠ GPT ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯆꯥꯠ GPTꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞꯅꯦꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯅꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯤꯒꯦ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ Ethanol blending is a process of mixing ethanol, alcohol made from crops such as sugarcane, maize, corn, rice, and other biomass with petrol, gasoline for use in vehicle. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ 10% ethanol ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ alcohol ꯕꯦꯁꯅꯤ alcohol base ꯑꯣꯏꯕ alcohol base ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ crops sugar caneꯒꯨꯝꯕ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ corn rice ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯩ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯣꯂꯤꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯔꯦ 10% E10 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ 10% ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ 90%ꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ E20 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ 20%ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ 80% ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ E85ꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ E85ꯁꯤꯅ 85%ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ 10% ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ use in specially designed flex fuel vehicles ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ reduce crude oil imports ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 85% ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ethanol can be produced domestically reducing dependence on imported fuel ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯆꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯍꯜꯂꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯁꯨꯒꯔ ꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯜ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯌꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ
ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯌꯥꯜꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯗꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ethanol contains oxygen which helps fuel burn more completely. This can reduce some harmful vehicle emissions. ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ environmental pollution ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤ ethanol mix ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯗ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯒ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯐꯨꯑꯦꯜ ꯃꯦꯛꯁ ꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯦꯁ ꯚꯨꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯇꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦꯁ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯃꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯈꯥꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯁꯦ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯜ ꯂꯨꯄꯥ 100, 200 ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯀꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ 15% ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 20% ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯗꯕꯤꯗ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯃꯤꯛꯁ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯗꯨ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯅꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯁꯨꯒꯔ ꯌꯤꯁ ꯐꯔꯃꯦꯟ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯦꯁ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦড ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯎꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯤ ꯎꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯗꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯐꯨꯑꯦꯜ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯔ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯕꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯇꯔ ꯏꯟꯀꯝ ꯐꯣꯔ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯥꯔꯒꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯡꯗꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯁꯤꯒꯤ ꯀꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯅꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯋꯦꯔ ꯗꯁ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯀꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯩ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯨꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ
company matangina topa question talk yengase karambadagi hena main oina sunge hakana India hojik sienanabagi mona plan torise full ethanol is produced by fermenting sugars or starch from agricultural crops. The main source in India are amla sugarcane made from sugarcane juice, molasses, and sugar syrup. Traditionally, the largest source of ethanol in India, the maize, sugarcane is the main or maize is made by converting cornstarch, direct makok na tisi mo energy ko direct chuzak si dine. And the rice, mainly surplus or damaged rice, or ching apat bagan ogumasdigi sembane hai contribute a smaller share than say the ampicre. Others wheat they song high, sweet songan, agricultural residues and biomass, advanced biofuels, which is most common in India. India quite common is sugar cane. Sugar cane digi common in song high. Other was it kind of sing the farmland ma'am sida ma'am na common in kung video is sigi sugar cane they bu sungera maize they sujak they bu sungera ching they bu sungera wheat they bu sungera amai te wis sano dubo ethanol je projecti keno commercialize oiba public na use tong na biram ta siena rabnina any makhal amaki keno na sung ta ju mi myang gi cha na bi dam ta thagadaba lofam amai dar chana hingkon poigada pot sai thagada marunang thagada mafam ama ethanol ji puthokna boidam da cover tawidone aduna nakan namdadi akoina sida energy security phangna wona matamda lakto impact si kaino hargadi karai janumdi food security gi problem thoktori chana wat pagi na trangana chana bi kisu chana pot sai mapan import on be export on masu yai adu high balance to break tawdurobani compulsory aduna ethanol ji yoba outcome the negative outcome the food security is made them yaurani go ado sigim tang jita maji duga hojik se mu next lang topic se mu koi ethanol gi mamal jiga petrol jiga kam khena ge dom yeng se ko koina ethanol ji mix tor petrol gi mamal ji kamai hongai no ado gi masi hongai je chummira la ra dom yeng se the real cost of crude oil jim tang yeng se ko the petrol cost petrol se mamal kyam pi ge sing se sida yaudu se my extraction cost transportation ma'am yaurani du geng se ko fuel station is made of several components petrol se petrol ne han te lak na te ko petrol se ham crude oil ne lak ne mapan de pusalo ku ro dagidi khoi mine khani sing de lok phok bu ro ham crude oil lak ne crude oil de crude oil je puthok pusin taw du ne adu gi shipping cost lai ni refining adu sungdok ma dan bisa changani adigi adu sung po to sungdok lo photo mo kana to transport to du bisa chang doi ni adigi transport to ibe mayam jing du moi gi pisa du adu company run tar ngani hai company jing du profit lo da ya ro profit lo doi ni adigi central government gi excise duty lai garni state government gi bhan sales tax lai garni ni GST hai ma'am lai loi lai road transport tax ma'am lai garni aduna hojikse 98 to 100 na mana sin de hire go si moina hire po puni mo se exactly 100% chumni have aite so ba mem yarong ani ado subject to correction wala kala yeng se apel 100 ai ko sa de chamaga ka ani hum mari ma no kam piri ai exactly khangre ji ko na de go ado crude oil je sida crude oil je refining to ne transportation ne pul la kan ma se petrol se kano se petrol where matam du pa cham le ina cham tara pi ri sini ko no cham tara bo hai ma sida cham tara pi se crude oil je gi refined crude oil je gi petrol on thok matam da pi ma 60 rupees ne le 60 rupees ai siregi kitang ne handa bane adu
sida maan pirisi tum yengase sometimes 47 da oibsu yawe 48 tang oibsu yawe ado sida si kano average ni maan pirisi petrol mo sungdok ko lor ko matam 60 rupees book sing yare ade mathangda delivery commission ade ngasai chow company ni mana mo supply to dealer me amna lok tharaga supply to ni adu moi commission el pa hum ni mari bu phang yare ado central tax 12 to 13% ade state tax 15 to 30% or 15 to 30 rupees retail price si posi moina sida pi posi rate se direct India dagi put kana toba mine toba lokthokpa crude oil ki wari gi mong do ni seme ko ado mapa dai pusalak pi sum yengse bo siang yengse adu mapa dai pusalak pi yengse ada petrol zigi cost without tax la mera crude oil process mapan lam dagi crude oil je le ko matamda leidiba magi value je rupees 35 to 45 way ko crude oil jina 1 liter gi ni ko petrol oina on thoropo ki liter petrol liter on thoropo ki jang bi wari ne crude oil je le ko matamda pa kun khama ngali ni fumanga bu chenge aduga maje India ta na Europe matamda or India gi manungda mai refining kano ma'am le ni ko refine to no kano dai sport not a company either ma'am le ni moi ma'am sing du gi kano se refine to no du ma pham bo por matamda liter amda lupa am de lupa ahum bo ai je si kitang ya me man da hai ma je asyang mo dadi kano buk ching mani ko lupa am phadam ne paisa ni fu paisa yang khai da mi ching mani adu hai mi sin chum halase adai mathangda da refine to matam da pa manga ni pan buk chang hai re transport and marketing ngasai potu lor matung da puthor ko matam da transport marketing da lupa ni de na lupa mari bu pi re na hai aina ai video ji thumbnail jiga aina ji hai wari siga di mana jado amba horok matam da yaw ne do live se dum makha dum sathagram ni na wari som dum chatle ai men amba ngasi live thage na khalam bagi main focus di sigi idea sitane horok matam ju sa video sin ju yaw grabne adoga sida transport and marketing alpani de mari dealer yo alpa ohum de in mangabu total before tax government you have tax amata lo doing dal pa yang khai na pa fu manga buk lai na hai petrol mamals ado sigi mamals si average ni go ado exact value ko na gaimba government gi document da changa yeng bata ga di ma se lo pa yang khai bu yom da bai 47 something lai ba gam to ne ado kha hengal ko matung na si posi euro ko ram do ne ado di tax hapsala kan da di cost before tax tang sa lupa yang khai na 50 to 65 lagre central tax ta lupa try to na ta hum we logre state tax ta 15 to 30 mai lam matung ina tuan lagre adu ta ga se ni tin sana ko matam da si tu up lower si 15 to 30 hajin average da ani ji punjala lupa kuntra dai hen ba su yai kuntra dai ta ba pa kuntra ti tax logre ado ngasai si da koina mark to ga le ho doi ba khalau doi ba numbers sida total before tax da lupa yang khai de na fu pi es total before tax da si kai important oi do na da khoi no ji yeng do ji ethanol ga petrol ga ji mamal kana no hong kana na tang gi do no ha yeng se ko total before tax da lai ba mamal sa 50 to 60 haven 50 to 65 haven do government document am lai no ma thena ma tam de 47 kang oi gim ni ko 47 to 50 time to oi gimne to sim yeng ase sida pe average da ko ado refining da wo matam da ethanol jine na pisa chang ba help toine ado ne je mi mi na ngai je ethanol je ha pojin ta sena kana ba pos por to ri bra kan hai je silare finding for 100 how much is for how much it takes si posilare ado next sina ha be sina kenogi whereas you petrol gi exact cost before tax after tax so the question is before tax the 50 to 65 lay hare other tax hapsala kan di mana yoga other mathang dong sai
ꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ crude oil ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ crude oilꯒꯤꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯣꯁ before tax after tax yengse before tax after tax yengse sida sida ne akoina maga chouba loophole ama sai tholaktoise whether you mean production cost to make ethanol, government procurement price, what oil companies pays, retail cost after tax and transport, public research sida yengse component crop production sugar cane natrana maize se masa 1 liter sigi yornabada lapa kun manga de ni fu manga bu change water irrigation fertilizers lapa 3 den tara bu change se direct laibagi poto in laktre ko harvesting and transport cost of components of ethanol component ni cost laina ida samna ide petrol dan si crude oil gi mamal du ni ko jana sai kanu ji ethanol sungna bai post ki mamal ji sim laira adudi mangi da koina crude oil gi mamal du su mak ta hoba ma thau tare crude oil gi mamal sina pakun manga crude oil na pakun manga legina 45 over over ethanol gina ethanol gi jina mo agar pa see in crude oil mana to 46 to 75 so ito ni ko 35 to 45 sila yung differential like raw petrol gi mamal ji ga ethanol gi mamal ga ethanol na hele sila nung khang mo biar si huji sila 46 to 75 ay huji crop so ina ndana chujak oina cheng oina ai gehu oina wheat oina huji lai ri bani ko se ethanol oira bani oira pot ki mamal na te sida gi mo refine da okay doine refining the mamal kya laksing se what oil companies actually pay. The government of India set procurement price for ethanol supply to oil marketing companies. So the fermentation and processing. Okay. See 46 to 75 say complete product cost with the distillery operation and depreciation 5 to 10. Storage and transport to oil depots. Other variation I'm later 46 to 75. See before tax so tax something out so you petrol gana before tax the 50 to 65 have ado ethanol na 46 to 75 have ado the the government of India set procurement price for ethanol supply to oil marketing companies current administered x million price for 2024-25 approximately. Heavy molasses see my types in the knowledge can play table. Heavy molasses in a liter 57 pire B heavy molasses 60 sugarcane juice syrup 65 surplus rice na 60 surplus rice in a way ching koi pat laga the level ko premium sin do na sung agana 60 p hare damaged good grains kano sin avia da ba to pa maru marang sin sung 64 way hare so exactly so similar grain based pricing range 64 ni hare before tax after tax the lies here most full grade ethanol supply economic cost roughly 58 to 66 per liter depending on feedstock kanogina as I petrol gina 50 to 65 have gone see the can I record petrol gi mamal jina before tax the 50 to 65 rupees lay had 65 hai am high where aina government document am thena batam da mamang chahida thena batam 47 45 47 line lay even am pick pane those hangala 50 to 65 hai the marking range am lay ramnina si mark to idune aduga kenogina na ethanol gi price na 58 to 66 high 58 to 66 with target is already high wherever the upper threshold wange aduga lower threshold wange adi sida GST transportation nasagi ethanol gi mamal jina tange petrol gi mamal dagi tax yaudring da tax yaura kandana petrol na tangine adu taragadi hojik side loop holam laire hong body petrol na hele aduga government tax lawra tangale aduga pot si sablo rakum tamna pisa sangbadi ethanol na hele aduga
ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯗꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯖꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯑꯣꯐ ꯏꯊꯅꯣꯜ ꯏꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅꯗꯤ ꯄꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯅ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯥꯏꯁ 10,000 liters water needed for 1 liter of ethanol ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ sugar cane ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ maize lowest among the major feedstock the true production cost if all direct and indirect costs are included factory production cost 50 to 65 ꯑꯗꯨꯒ delivered to all cost 58 to 75 ꯁꯤ tax ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ full economic costs including water subsidies irrigation support soft loans and incentives potentially 70 to 90 rupees say without tax tax amata thidringeda ethanol gi mamalje rupees 70 degina 90 boki maya laigreba adudi kaino sine petrol da ethanol मैं खान हम कुछ रिपीट तौजरके पेट्रोल से बिफोर टैक्स लाइब मजे लुपा यांखैदगिना हुंफुबुकी मनुंग हुंफु मंगाबुकी मनुंग ने लैरिसे अदुगा इथानोल की कोस्टना टैक्स याउद्रिङेदा 70 दगिना 90 बो लैग्रबने अदु अतांग पोतसिना अहोम पोत हापचलगा पोत ममल हंदालकनी हाइसि मीनिंग थोइबजिनेदा सिमा दुम प्रॉब्लमेटिक ओइरेसे कोइना उरे why is ethanol really cost the Indian price behind India's grateful adu sigi potsing matangda koi moi India ge niti ayog kaina lebene adugi potuda koina tasena fakto ga thiragadi sida moina estimate oina pi mamal jingi na tab exact mamal lo phangdoni adu mokti ai thi do thiningdre hai thare sida yam dum kitang easy oina dominarse mayamna khangda ga link to comment ga thajala su ya ai copy tawrase dum thige अदुगा अदि रिजिक्से कोस्ट कंपैरिजन सी यंगसे कनोगा पेट्रोल गा इथानोल गा जे विदाउट टैक्स यंगसे को विदाउट टैक्स विथ टैक्स यंगसु याय विदाउट टैक्स विथ टैक्स यंगसे with tax and without tax ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯔ ꯂꯤꯇꯔꯗ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯥꯡꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ which fuel gives more value the most important comparison is not cost per liter but cost per unit of energy and cost per kilometer travel ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ megajoule per liter मेगाजूल मेगाजूल अद पेट्रोल 32 मेगाजूल पर लीटर पीरे इथानोल 21 अदुदी हाइब पोसी इथानोल वर्सेस पेट्रोल 34% lower energy इथानोल 34% lower energy पीरे पेट्रोल दगे अदुदी लाइबा सिनारियो जे तसेना कइनो हाइब पोसे कोइना केमता खंगदबा माने वखल खितंग खनबा मतमदा कोइना उ फंगे इथानोल ना पेट्रोल दगी बिफोर टैक्स दा टैक्स थीरिंग मतमदा इथानोल ना पेट्रोल दगी तांबा हेले दुगा मुसु इथानोल ना पेट्रोल गी यांगना मतम 34% lower energy efficiency ओरे इथानोल जिना गाड़ी जे थौगी लिटर मना थौबा यादोइबा चांग जे मयाम हंदरानी माइलेज यांग मतमदा this means 1 liter petrol equal to 32 megajoule to get the same energy as petrol amna pi energy do ethanol na pi hai tari 1.52 liters of ethanol sinar to ne liter amna pi do liter amma makhai na sang to ne adudi hujik lai problem side disparity problem layer
So if a vehicle runs 15 km on 1 liter of petrol, it may run only around 10 to 12 km on pure ethanol unless the engine is optimized for ethanol. Hojii common when sizinariba engine jingsidadi petrol ga ethanol ga si compare to sungai yadra haitare. Adagidi mamal le ngasai energy pirappa matamdasu ethanol na handagrabani ko. Duga mamal jidasu yongo cost comparison before tax. Tax city government loaning moi tokolo ito yagre. Using current Indian ethanol procurement price 60 to 66 liter. 60 to 66 per liter. Liter amada tax yawdrinda ethanol 60 to 66 haido upper threshold is 75 for Europe rupees 75 for Europe yawdune tax yawdavida. Aduga petrol gidi production cost rupees 55 to 60 per liter hai. So do ngasai ina yang madamda 50 to 65 puk labor singdadi ko singmada nating ngasai ini yang madamda alidadi sidam maje average lower akanda petrol zina si rupees 58 si yogdabani ko mamang chai da 47 lehone edu haji kyam lay si 50 alai si euro moina ithazai aludi on petrol ze rupees liter da before tax da rupees 58 pirine ethanol zina 62 ni pirije energy amana 32 pirine amana 21 ko pirine adudi cost per megajoule amada petrol zina lupa amaga paisa 81 nifu hai marfu hai dar marfu mathoi paisa marfu mathoi adu ethanol zina megajoule amada lupa ahung ge maya lai adu sigi disparity khenari pose ani si khenari pose sida ahombo pot da atang pot do hapsalaga handigi lermi petrol da ethanol petrol na honga ethanol tange petrol ahombo petrol da atang ethanol hapsalaga petrol mal handani ni ji oithokpa ya wari oidorabji ya cost comparison with tax hapsalaga kan di sidani ko different lagto isa si ambul se tadre adi ethanol hapui mohota si yang hana yeng siko petrol gi retail price na lupa cham le khara hengala cham ma le ethanol gi na rupees 70 le yeng asisira adade petrol sina sila yang akan ding sai petrol sina sai lupa cham pi akan dadi mamang da comparison to gi poto 3.13 o le ko adu si ethanol is still rupees 70 pi ra ju liter 70 khak pi ra ju mana puthoiba energy gi cano the comparison ji yang putam 3.33 katane velaris 3.33 katane 3.33 ne velaris adudi si adum heli have petrol ina efficient of heli si da tax amta low da bagi mohutta si petrol gi tax handa badi shaya yada rasmi velaris scenarios cost per kilometer ichum petrol vehicle mileage ngari chowi one 15 km per liter den average thawani ado pure ethanol oi targadi mileage sai mamang da 34% disparity lay hebaduna region oi kanda 10 km per liter en thawoi ethanol ta habdo oi targadi adi targadi hujik laiba impact seon petrol zina lupa chama pirga jo 15 km per liter thawrabanina kilometer amda lupa taruka 65 tegena consume tawde adu ethanol zina amu rupees 70 pirabukta lupa tarit yowe adudi hojik laiba scenario je kaino mayam u da sum khangbiramani the most important question mamal comparison so to we are layer see layer mileage ki reality check kano da sai mamang da budi ji su yaure ko na pe chora ko ma ado khoi gari da kyam sok ke du sung yang khiji ko gari kyam sok ke yang dring da kino han yang se liter am kyam thawang am ge ha bi pose asai ethanol je mamang da ethanol kmai yan ge ko ke mamang su yaure ko ado yan bi mo je mod makhal ahum lei amana 10% yanba 10% yanba jini sida E10 aije aduga 20% yanba jina E20 ko aduga E85 amsu lei aduna 85% only 15% khak petrol oiba aduga 85% amna ethanol oiba makhalam su lei
ꯑꯗꯨꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗꯤ ꯌꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅ 32 ꯃꯦꯒꯥꯖꯨꯜ ꯄꯔ ꯂꯤꯇꯔ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ E10ꯁꯤꯅ 10% ꯌꯥꯟꯕꯁꯤꯅ 31 ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ E20 20% ꯌꯥꯟꯕꯁꯤꯅ 29.8 ꯃꯦꯒꯥꯖꯨꯜ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯊꯅꯣꯜꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯊꯅꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 21 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖꯁꯤ 15 ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯤꯅ 15 ꯊꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ E10ꯁꯤꯅ 14.5 E20ꯁꯤꯅ 13.8 ꯑꯗꯨꯒ E100ꯁꯤꯅ 9.5 to 10.5 10 ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯣꯁ ꯄꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯤ इथानॉल E10 99 पिरानी E20 98 पिरानी सी ममल से यम खेनाबा नत्रेको लुपा अमनी खग हंदरपै वरिने अदुदि पेट्रोलना 6.67 अदुगा केनोदना E10 सिदना किलोमीटर अमा चटपा मतमदा 15 किलोमीटर पर लीटर दा थरम पेट्रोल गाड़ी दुदा ngसाई सिमयाम हापचलक मतमदा किलोमीटर अमदा लुपा क्या थाव चागदगी हाइदुगी चांगदनी गोसे पेट्रोल ngतो मतमदा 6.67 रुपीस E10 दा 6.73 हेंगल एगोसे थाव ममल हंदई हायरे हंदब पोटु प्रॉब्लम जो टैक्स थी दबैने दु लैग्रेको अदुगा सिदा केनोसु लैरे थाव गे ममल हंदजरपै वाने किलोमीटर अमदा चंगदब थाव दु याम हेन हानबे हेलक्तोइने 6.73 अदुगा E20 सिदना क्या लुपा तरे हेंगले अदु थाव ममल हंदरपगे वैल्यू गेसु लैत्रेको for 1000 kilometer journey किलोमीटर लिसिंग अमा थोरगा चटके हारक तारगदी पेट्रोल लीटर क्या चंगनी है तारगदी ngसाई गाड़ी अमदा 15 किलोमीटर पर लीटर जि एवरेज दम थौइनाको थौरिबा गाड़ी दुदा ngसाई पेट्रोल हापमदम हानि पोसिन लैजारे लुपा किलोमीटर लिसिंग अम थौपन 6670 ngसाई लीटर अमदा लुपा चामै चांग बाबदनिको E10 जिददी 6730 चंगानी अदुगा E20 ngसाई 20% यानबसिदना परसेंटेज में आसांगतोने अदु थाव हानबगी लीटर मसिंग खेनारे 66.7 लीटर ना लीटर 63.8 ग्राम चट्रेटसिना थौबा यारंबा गाड़ीदो 68 हापते यारोइदोने E10 ओरगदी E20 इथानॉल 20% यालगदी 71 लीटर सिनरक्तोने अदुदी थावगे ममल हंदरकपदुगा सोम चंगाइजिगा येंगरबा मतमददी बेनिफिट केम लैते मांगजबने हेले अदो कईगिनो गवर्नमेंट से स्टिल प्रमोट तौरिजे हाबदु येंगमिनरक्से अदु सी येंग्रिंगदा ngसाई अखोइना गाड़ी जु थौबा पोतुगी मतंगदा ngसाई लीटर खेनाबा ममल खेनाबा पैसा हेन चांगपदु येंग्रे अदु होजिक थौरिबा गाड़ी दुदा हापिबा पोतुदा कई तौरके येंगसिबा तसेना कानाब्रा गाड़ी दे इंजिन क्याम सोलकनी अदु म्याम सियेंगसिबा सी क्वेश्चन नि कादे लाइनो हायगदे आई सी पोतसे रिसर्च तौना बइदम तैना सिदा क्वेश्चन अमा सेमदो थमने रिसर्च हाइदि केनो पेपर जर्नल फोंना बिनतेको आइना खंगनबाना आई तंग मो ताना खंगजबा यानबाना आइना केनो तौबा सेमगा थम क्वेश्चन ने सम उलके ओके दे पेट चोरा क्वाइटर क्वेश्चन निपान कक योदा ngaई को सिमा मा मैम लाइक सी क्वेश्चन नि मथंग मथंग हंग लाइसे सिगी नंबर 8 चुब सी योदा ngaई ngasi गाड़ी दे इंजिन दा क्याम सोलाई कई कई प्रॉब्लम लाखे दम येंगसे ngसाई थाव तो हाप मतमदा कोइदा कानाबा फंगेदा वे पोट लैग्रे कानाबा फंगद्रिङैदि मथक्ता गाड़ी दो अमु यारक्तबा पोट अमु लाखेदनिको the impact of ethanol blended fuel depends greatly on the vehicle age, design, and ethanol concentration. मैम हुजूर थोंगनाइबा मेन वेना मैक्सिमम 90% मुक्ति हाइवे ethanol जिगा चाना ना बगिरम ता सेमपम त लाइते अदु चाना ना सेमा गजु स्टिल मांगदा कोइ उग्रे आयु पोसे केमता अखोइदा कानादा पोला मने ना खंग्रे
potential benefits for consumers sigi benefits sidi huji lai mayam chaba thakpagi natragana life ki sustain tawnawi hingnawi khalli miyam jinda asai mapani thau pusali pusalakte nate ko mayam ji urija aina handoriba thau ngasi ai gari sida haptoriba thau se liter kya pige duni mayam urija du happy liter kya kuin chatke duni koi nakale se less exposure to global oil supply disruption. Greater domestic fuel production can improve energy security. Hari mapandagi thau pusalaktragadi akhoi sare sustain tawba ngamni habigi idea dune. Ethanol has a high octane number. Modern engines designed for E20 or higher can benefit from improved combustion and reduced knocking. High velocity anova iram form toropai warine gari nung koina thaunari jingi pram change tawgibagi pot lakpene adu sigi changing factors jing pom tamdam atopa out of the box the yeng sebo hojik gari anova sarak matamda petrol gi diesel gi gari sabagi masingsiga EV either electric vehicle battery na thauba gari sarakoi masing hojik karamani helage habis post koi check tawba me aiko si matangna yang patamda haiba koina kanagani na haiba moina kanani na haiba boin je bolsing actor toina and si pot se applicable oidreba the EV the transition to every car or even truck pok the EV electric vehicles hanaba honara kanjida puthora kanjida haiba ideas di laiba hanagi aman magari myam di kamai sine yani anova si damakta design tawba engine do akoi amu install tawdoraba adu oi thoro do wari ne adu sir moina haije ethanol contains oxygen which can help fuel burn more completely can reduce some pollutants under certain conditions. See points can reduce some pollutants under certain condition pollution under condition kharada kaigumba dawya di ka heavy moniko pollutant handani 15% ngasai si pollution handan baja sida okay horen makhada question yarokhini ko cross check tor kanda cross question yarokhini yongo labuk tagi pochai thariba mayam singduda ngasai moya tharidi har hapa pot kano tawnaba leiba aidi har hapa kana de pesticide charakani ama charakani napi hidak tilag hidak mem chai adu mayam na piba pollution hindo overall count tor matamda high posit tasen environmentally clean over matamda environmentally kind of double matamda kya mating pangde ani pangdu yamna ani negligible amount where money ani du ka thok sin taw na kanda ani kasu kana ba photo leiram maroi hai dar ani sida reduce fuel efficiency because ethanol contains less energy than petrol asai consumers in the like problem ni lai ja ham fuel kind of do lai thau du kilometer yam thoba yadra adu already problem weram sina immediate cause later water absorption ethanol is hygroscopic meaning it absorbs moisture from the atmosphere akoi petrol dadi keno tawde ko ising manel je ising je repel tawe ko petrol dadi repel tawonina ising manin haijidi koina thawriba gari singsi mai engine yo na kane ising manin yaw taragadi yo to kedo kani ko dum khang cooling car kani ethanol di kana ising je absorb tawe mai petrol na ising je repel tawonina engine ji da swan de na ko ado ethanol di ising je water absorb tawrobina kedore lare corrosion in the fuel system thau gi pipe engine manungda oi cooling jar ko cooling car se thon dore rust in tanks and fuel lines thau gi chaliba tanki manungda tanki ri manungda cooling car to nisina akoina makung gumjala thama petrol manung ha ko ni petrol gi tanki manungda ri cooling car da ne mapana ka jara su sikina manungda ka khalak to ne ai ethanol yaw petrol hapasina lakto impact fuel degradation during long storage periods koi petrol ji am koina thamagari yam koina hapa matung de petrol se koi sina budi ya da ne du magi matam span ji tha tuk tere chahi mukhi me alem do male ado ethanol je hap ta gari sai thau je sina da bi da tung jala tham matam da sina bi yarak tawi chang ji thurak to ne ado magi self span je kya lai ge jaim ti ye ko petrol self span je adum kenong lem do male petrol self span ti ye ko mai mang te lem do mal
3 to 6 month lay 3 to 6 month lay aduga ethanol gina kya lay yenge ko 1 to 3 month lay tha amadina tha ahumuk ki manungda magi expiry oiraktoine tanki da kuina thamya yarodoine petrol na 3 to 6 adubukta kuina hoi si kya kai to kana yumda generator gumba je pak pak sina de na hojite generator mun da tha apaje kuira kan sina bi yada bi posi thengna re ai thengna bi yawre ado dum yam kuibu bukta dum sina bi yai ethanol da di tha ma khare pa tha ni hum ga thama pa da dinga sai nang tanki mun da yawro thami ba tha sina bi yaro. This is more relevant for vehicle park per month. This is more on the gari queen khama tam si na da mam le generator is your boats koi city koi side later vintage vehicle koi show na bagi da mutta thawaina thamba gari sing manung da sai ba thau ja hap na tam si na so ya da po sim le ni ado hapsal la tham matam na sai mang da su yaw grena cooling ka bi chang wang na ethanol di moisture absorb to wena si ethanol mix to petrol je hapalina koina thangari ba gari sida kana na bagi jaga je ai leite thau phange nga sai mileage masing anda le mamal da bai wane mileage anda ne thau do yam hapa ni problem kam kana dra adai engine du cooling ka bagi chang hingala le adai rubber and plastic components were older vehicles may contain high post-memory gasket O-ring seals. These were not designed for higher ethanol blends. Possible effect: swelling, cracking, hardening, fuel leaks. Say ethanol jiga mixed on amata say reversing do cancel la kana crack kum chala pai chance wang hare. Adana thau yu ba kot pai problem thola ni hare. Fuel hose replacement. Typical repair cost in India. Do tarting say thau mamal handaraga su thau yam chare adagidi adu mathakam gari do thuni ya handana bagi reason nong leire adu tari sai thau geno sing sindok sin to bagi hoje khone gari sema to tayar hore adu adagidi keno tore khone semi ji engine yu manung ri yaw parts je khoi pak pak sem da bane adu haiba ethanol mixed over petrol je hapok matam dadi haiba ngasagi tanki do ma cooling car nang thuna sin bagi possibility wangani thaugi pipe tanki dagi engine bo yong no gi pipe to ngasai ethanol yaw kun reason kana pipe sing je rubber na am boy adu rubber no kanjal akanda crack selak ta si na yaru dine adu ma replace to gi important am la ani like fuel pump seal repair fuel line replacement ai manung da fuel do ngasai yo to cooling ka la mina ko ye nozzles macha macha kano manung da fitting to na ba engine ye ko gi kana ta combustion part to the mai chang na we part to the fitting to no we pipe macha nozzle macha macha yauri si myam sing ni am to silak to je si silak ma tam da pisa la yaw garne dum fuel pump and injector issues is like CRS gido clog filters ali cooling gun thau du yam pik pa ma khun nam dei ni thau thadar to je du myam sing do fuel injector ga je sium je apik po to ge do thu ni ya ro cooling gun adu myam du silak ko pisa myam changani high portion la to po je ko le benefit am ta lai te tar almost negative over atane positive over point am bu lai try tar coal starting problem are musu koi diesel gum se ing mo start ho ya da mai do na sa I thanol yaw bu se do aing ngom pham de si na bia starting more difficult like this generally not a major issue in most part of India ki part sing the problem like the winter man matam de compulsory problem like do in colder climates high ethanol blends may take starting more difficult start over se ethanol yaw bu na yaw bu gan gari sing si de I suppose start over matam da problem so bom thok tu ne like compatibility of older vehicles koi gari ari wasing city si ethanol je function down ethanol je combust down we ram ta kara yaw de do ai gari jin hapsal apun tam du hena impactful orani vehicles older than 10 to 15 years high risk groups ai ethanol yaw ba kano se apum tam da chai tara ala gari jin de thau tam problem tholani hare adu classic cars vintage si koi Manipur da leram moi ha je koi vintage na traga jo koi Manipur le gari je aman ma tan thori sing je gari machine ba da chai kya chai ta koi chai ta ma tum gari machine da ya de ba koi pot leite ai gari du na cheli bo
ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯧꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯔꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 60-70% ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯅꯤ oil line upgrades ethanol resistant seals ꯉꯁꯥꯏ sil ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ gasket o-ring seals rubber hoses ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯊꯅꯣꯜꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ इथेनॉल यावबसिना रबरजिंग कंजहल्ले अदुगा क्रेक चलहल्लेब नसी प्रॉब्लम लेहल्लेब इंजन जिंग रीडिजाइन तौदबा यादे अदु इंजन रीडिजाइन तौरक मतंदरी अनोब मॉडल लाने अदु सिदा इंजन रीडिजाइन तौबसिना कमन सेंस ते करी मु कानद्रगे हागनी हुजिति ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल थोरकोय मसिंग हेंगलाबनिना सिगी डिजाइन जे तौबा जे कनो तौरारो याम इफेक्टिव ओइरारो चहीदा हाइफेट चौराप कैलकुलेशन वाने माइलेज खेनारपै पोट लेग्रे फुल यूज 1000 लीटर सिजनरपा माइलेज से E20 5% हंदरानी फुल यूज 1053 लीटर सिजनरानी 53 लीटर हेंगलानी एडिशनल कॉस्ट 5,000 गाड़ी यादब सेमबसिंग खतन नतना थाउदंग लो तारगसु थाउदु याम चारबनिना याम हाले ममन खरा हंदरे हाइतारजु दुबु यांगबो मतम चाही अमगी थाउ कईगुम्बा लीटर 1,000 सिजनब मतमदा पेट्रोल 1,000 सिजनरब मी अमदरी मा एक्स्ट्रा ऑइना 5,000 की मथक्ता थाउ हांदब यारो 53 लीटर एक्स्ट्रा हांदब यारो अदि हु बेनिफिट मोस्ट कनाना कानारिनो हाइतारगदि मेजर बेनिफिशियरी शुगर केन फार्मर सी फार्मर सिंगदी मोइना थारि पोतो सी इथेनॉल तौद्रगस मोइदम योंदोइने दुबु सिगी मेन बेनिफिट लौरिसिदि फार्मर ओइरमगनि हाबिगी क्वेश्चन सिदि आउट ऑफ क्वेश्चन अदुम थंबिगो सिदि सोंग बिरानो मसी प्राइमरी ओइना थबक वाना सुरिबा मीसिंगदा बेनिफिट पिरमगनि हाबजे कंपनी अमतन पिरमबगे वारी आई थजदे मरमदे मोइदि यारिगे मोइगी एडवांटेज ता थबक सुनबा पैसा होंगना लौना होना वातनी those bearing most cost high mileage vehicle users owners of older vehicles fleet operator focus on fuel economy consumers if mileage loss exceeds fuel price savings sigay laire ai wanga musu ware hayeng makha tharke live thari jibudi yam kuibadi na tripung tangai yam kuin thangam yenggen dawne do ngamde mi myam moi tainaga pung ani humga live thari kamai tha janu khangde wadu ngang leibsu wai question je amatang hapchalangi ge amatang ali sida mathangda akoina sida demand se ai domestic agriculture da kana ba pirakani khotkani myam leireko adubu tasena farmer sing kana bra natra moida tasena kana ba ji phangi bra abi matang question sim danga yengs Some farmers benefit significantly, some benefit indirectly, and some may see little changes. Kana kanari je the biggest beneficiary of sugarcane growers. Chu tharpasing the dimi kanai hare. Additional damage for sugarcane, more stable payment from sugar mills, reduced risk. Maize farmer see later. See the question say. Can gather which can benefit are small from are larger, more separate person from can yengse yeah benefits and profit on various
level of benefit and profit on various level of ethanol production phases beginning from farmers to retail. Here. Farmersinggi when moidi hanlei chu yonba khotpa du mamal chaman yolangani khale ethanol sungnabai ne har gumai tongan sungam toromoy. Rising fertilizer, diesel cost, water cost, and irrigation expenses dependence on the middlemen and mills. Small farmers often have weak bargaining power. Farmers receive the initial crop value. Moidi moina thai report to moina hana yon potting yolangani. Tanga traders collect crops, multiple farmer city hana lim to poramoni supply mills in distillery city machine hangalani go sage yusung bai tap ni mo yusung duje si machine hangalani transportation gi machine hengale and this produce masai processing ethanol je sungna wi ramuta processing to matamda distillery singda government support pire sugar mill again processor moi supply to machine hengalamina demand wangam moi supply am do wi chance pang sugar mill ni handi lebi pon si jo distillery senior je ano hapsalaise ano hapsalaise moi dadi ke do government na moi da support pire long term process agreement lainare ani moi poching do puthokna bage puthori pod government lai do ni moi dege growing national market hengalade demand wang khala government demand form tawre demand form tawre je kanano distillery sing de government pol lai dene bu distillery se kana lai ge ha dum khoi thibam change go distillery sing kana we no transportation logistic company si ha dum lai po atane oil marketing company indian city india ga no lai adu le hojik se who are the main distilleries se yang tai go Firstly, Sri Renuka Sugars, Balrampur Chini Mills, Bajaj Hindustan, major sugar-based ethanol producer. Important grain based on other ethanol. The leading ethanol producing state are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Sigi sida piriba company ama ni ahum mari manga taruk taret nipan mapan tara tara haiba company trying to higi owner masing kana no moi kari family kari related over thok to ge dum thibam sange do si mathaba moyani jobs and employment yo dan distillery worker masing hengalani transport hengalani farm work hengalani indirect employment kha phangani water ga environment yo dan yong mutam di ethanol is one of the compulsory water consumption high more duramigo. Didi Karonate Ajana we have one at City. Water consumption did high or any. Yeah, they don't come groundwater depletion to Alani. Water consumption high or sugar cane water regular 2000 see cams over Lameria. I don't know if they can approximate water required to produce 1 liter with no seasonally mistake and layer and goes in the other 1 liter cooks on over Thana, we get to liter and cocky pumpy and cooked tar with them parks and attack and she madam come and we're going to tourising the Amsange. Susanna Chang rice the chain poli them coming when I see this in Change. Groundwater depletion, carbon emission, you thanks in my site and only happens in a pollutants and the ligabdo. Plant absorbs CO2 while growing. Some emissions are effectively recycled through crop cycle.
fertilizer source of emission however emission still occur from emission thokani fertilizer hapkani diesel powered farm machinery irrigation pump transportation distillation plant processing facility distillation plant in the mai thadana cotton tori myam digi compulsory them higher polythene thorotuni trend of seeing the negative side can also encourage expansion of monoculture farming reduce crop diversity and increase farm income in the area benefits all import reduce carbon emission lower than petrol not zero not zero is water use groundwater potential depletion farmer income can increase uneven benefits energy security improved. Comparing different internal source, sugarcane high water use similar see the wire again. Shall I get live target? View to Yogirgadi Haying Sway Chumamatamda live tar no toge see questions I'm lady and that was a ticket that was there in a seven questions in the gay. Thiba loigrise research am tawna bana sembane thiba loigrise question tama thoyok yogi tangari food and fuel debate ngasani mona hayu food security thau import torok tre har tagaju ngasai thau sungna bai damata kana tawgibada pochai thana gibada kana se mimam chana chinja ke walak ko pe problem am tholok khidoni sai ethanol mix tawusina ethanol gi industry mem ye kana na pari ye ngasai thirambodo do yawre sana question political connection simam yenga wali question kun lai makhal ko agu sida main wena thilaje husi poki lai jingi de koina authority and formal loiba document jing lagi fakto ga yengma tamina every approximate value atane koina sari khanari je si singsta changa kanda thira kan tasen research to bogi paper ina am phonge na trana thoina thiga kyai ta ga di government ye sat sing de changa kana mai formal loiba kano ma'am in price factor ma'am in loi thi ga no si sum ma'am da charak pa idea am share dona bana sembani na ne am simple one and me ado project poka uri poche ma'am sum khang mani ma'am sum khang bi ramani atare ai poche am na before tax yaudring da kano gi mamal se petrol gi mamal se ethanol gi na ba petrol na honge tax hapa matung da petrol na mamal wangi taragasu ethanol di government tax laude ai mathangda mileage yang patamda ethanol di mileage yam neme aduna thau gi mamal handaragasu thau liter masing yamna hapa helakani thau chabe helakani aduna thau do adum mamal di yang patamda thau yamna hapapanina ethanol yawbajina akoida paisa hena tinghalle chahi da yang patam thau liter lising ama gi changna yang patamda lising ama na thaugadabado ethanol do mix over thau ga taragadi yamdrda 53 liter hendragadi ngasai potom manaroi adun ethanol mix over petrol jina thau sabe hen manina pisa tingbe hele adagidi mu petrol gumbaji singa mix to yadawnina ngasai moisture content je petrol level famjidi repel to inthokhi ado ethanol di ngasai humidity level tamda ising mana chupsan manina aiba gari du manungda mai tanki da kai da yang potom tanki je hoyi rusting at the polling gabi chang hingalale aduga magi thau gi pipe ni ethanol yawbajina pipe kan law kana cancel la kana crack kumba chapai chang wange adagidi engine manungda combustion manung se ju cooling kan gi chang wange aduga fuel injector je am pick popot oyanina haiba fuel injector sita ju ngasai ethanol yawbajina ising man chupsalan majina cooling kala kana thuna yadana gi chang wangkhalale aduna ethanol jina koi pe benefits almost koi zero ne aduga main na gari aman masing thawsing dadi ethanol gi ethanol mix to petrol ja hapa madam gari je thuna yadana gi reason wange na gari yadabagi semba kotpa yang madam da high ethanol mix to jina koi pe benefits absolute zero oi aduga nakan namda overall sai long term ni yang madam dadi mapan gi thau pusalai myam singje pusalakta bagi damakta pusalak handa na bagi damakta space ama khae ai ethanol jidi akogi kano dagi sugar cane chu gumba cheng gumba gehu gumba adu mali sung panina maje
ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯁꯨꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯊꯅꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ